Jeremia ya re ha elellwa hore bana ba modimo ba se ba hasane ka lefatshe lohle, ba kwalletswe ba isitswe kgolehong, ba bang ba bona boholo ba bona marakwa a Jerusalema a wele. Ya ba pelong ya hae o sita ho tsitsa hore marakwa a ntlo ya Jehova a wele. Ya ba o re nka mpa ka batla mekgwa yohle ya hore ke bona hore ke haha ntlo ya modimo, le haeba ho senyehelwa nna nka mpa ka senyehelwa molemong wa hore mosebetsi wa modimo wona o phahame. Amen. Mara re phela ka hara maemo ao batho ba batlang hore ba je ka mosebetsi wa modimo, e seng bona ba senyehele hore mosebetsi wa modimo o loke. Re phela ka hara kereke e batlang hore e ye mosebetsing wa modimo hore na ba tla tholang ha ba tla kerekeng Sontaha le Sontaha. Ntho eo ba e batlang hore na modimo re neyang ha bana dipelo tse ba reng modimo re kopa ho tshwenyeha le setjhaba sa hao, re kopa ho tshwenyeha ha mosebetsi wa o sa ye hantle, ha dintho di sa ye hantle, re kopa ho tshwenyeha ha matlo wa rona a re kukunela a ska ba comfortable, mara mosebetsi wa hao o senyeha. Amen. Matsatsing a re phelang ona mosebetsi wa modimo o senyeha, kereke ya modimo e shebile. Hobane ba tshositswe ke batho ba bang ba re le ske la re jaja. Sheba sebe re se hana o ka re a o jaja kapa ha re o jare re tla o eletsa o hana kapa o sa batle, hobane re tshwengwa ke ha mosebetsi wa modimo o senyeha. O ka mpa re hloya mara ga lokisa mafiso a ntlo ya Jehova, o ka mpa re nyatsa mara ntlo ya modimo ya sala e ratwa ke batho, ya sala e halalela evangeli yona, ya sala e halalela, ya sala e kwa ke lefatshe. Ba etsa dibe ba re a tseba mthwana ha e shana e re ha ba o bona ba re no, hona le batho ba re ba tseba ba ke ba phomola le rona di ba re a tseba mthwana ha e tjena. Ka matsatsi kana batho ba phomola ka kerekeng hobane le se di jelwa ka kerekeng. Amen. Re hloka batho ba ka ikina ya o re morena Jesu ba reng ba ntshala morao. Sheba ba itele pele, ba ikhane pele, o be selfless pele. Mamena ntwana ha e hloke bo motho batho ba ntse ba batla ho ratwa. No, e hloka batho ba batlang hore ho ratwe Jesu, ho ntwe Jesu, ho hlophuwe Jesu. Ba ratwa kapa ba sa ratwe, ba rokwa kapa ba sa rokwe, e be ba re ke tla itjagala sona sefapano sena ka mahela le ha ba ka nsoma Jesu yena. Ke morena ke rokwe ke sa rokwe, ke morena ke hlowe ke sa hlowa, ke morena ba follow ba sa follow, ke morena ke reketse se ka fa isa tlala. Ga ba ka rula ga ba bebi ha fela re ya ha molimo ho ba re tlala le re dikiti re diela no se mo ba mantsiwa mara ho sena ba wa toba ba fela ha go hloke demonstration of God's power e sena lentswe la modimo empa re batla mehlolo e tisa lentswe la modimo le se le boletse mehlolo e tisa lentswe la modimo le re ikokobeditse lona mehlolo e tisa lentswe la modimo le re le phirang e se ke tisa lentswe la modimo le go batla tšhelete ka lona. Amen. Batho ha ba sa le ka morantlo tsa modimo, mosebetsi wa modimo o matlafale ba ka mora rona ba ja jwa mosebetsing wa modimo. Mara Jeremia re nka mpa ka tsa di office shaba Jeremia o na se ka hara maswabi. Amen. Jeremia ya na ho no ho le monate. Bana ba Israele bana ba kwalletswe shankane, ba kwalletswe e le magoba lefatshe leo la kgoleho. Mara Jeremia a fumane monyetla wa ho dira ditilo tsa mahlomphehi. Jeremia a fumane monyetla mara le ka hara boemo ba thabo a re nkeke ka sha dintho tsena ha monate, ntlo ya modimo e le lesupi, nkeke ka sha ha monate mosebetsi wa modimo o senyeha, nkeke ka sha ha monate kereke ya modimo e senyeha. Mare le modimo yo ke tla tshewa ditilo tsena tse mabosho ke tla ya ke lo lwanela lebitso la Sheba. Re bolela evangeli yo hona le batho ba shwileng ka lebaka la yo. Haeba ba itse ntona e tla ba monate phephi ba o phetsitse ntona ha e hloke makwala yena e hloka batho ba ka re lefatsheng lena re ba yeti re le sileng re feta re samaya re bile haya mahlo wa rona a tluile mona mare a shebile mo re yang teng.
Amen. Di le ka re dinako tsa o phethoa letshega lena kaofela ke reng ka mpaka ya ga go rapella wa ske wa ha fela lentswe la modimo le ka o fetoga gobane ke mone batho ba welang mara ba tswe ba ntse ba tshwana o wela e le sefebe o tswe e le sefebe o wela le letawa a tswe e le letawa a phute ke sonta se seng a bidikiswa ke ntate moruti every sonta se ntse tseba go tlowa nyeo he monna eo o ka baske wa ha go be le tsoho ha fela o ka utlwa modimo ya o shetseng ha fela o ka utlwa modimo ya o beile lefatsheng lena ho wa hao ha o kgatlise ka letho o sa kgatlise modimo re mona o phusha agenda ya modimo e senya gore re thabelwa ke batho ba bona gore ha ke ile ka rapella yeno ke ile ka bona le baruti ditsoseletso mmo o fumana ha batho ba kolo ke ile ka mona ge etsa competition ke batla go bona na ke mang a tetladia ba bangata go feta bo masheba ha re ka mogaudi ya batho re ka mogaudi ya satane ya dipelong tsa batho ha satane ya dipelong tsa batho a kawa modimo a phamiso na o ke wa wena o hloke wa ho tloko wa satane ya pelong akawa Jesu a pha abokwe hallelujah re hloka kereke ya batho ba tshaba modimo e seng ba tshaba the power of God yeo ba sa itsebeng. Amen. That's why re sa le ruting ka go le sosa ka dihele mara go le rutang ka go le jwetsa gore go na le Jesu ya le hlokang le mosebeletsi mara ha le feila ke gona le tla ya diheleng. Dihele ha se efangedi ya rona mara efangedi ya rona ke Jesus on the cross mara ha o ka ya hana dihele tseo tsona di tla o tsamela. Amen. Jesu Kriste ke morena botshwaro modimo a ka tsose batho rona ga babedi re ba gago mara modimo a ka tsose batho ba ka rena ga le babedi re tlaema ga le ba jere me o eme a le mo man go hlokala moshaka re ke tlaema ke le mong ka ga batšha le haeba ba tshwara mathekeng ke tlaema ke le mo le thakalaga ke hloke moshanyana ntse haleluya ka mpa ka ema ke le mo ba ke go ya Sesotho go la monana re ba go bitsa go tsa Sesotho ngamba ba go ya Sesotho e reng ha e bona sebe e khome e tswele tseleng e seng go ya Sesotho ha e bona sebe ke go lesa haleluya amen mara matsatsing ana le ba etsa di ba sa e gata pholoso bana ba tshwana le go ai bo hloko nthini ha re ta ba perfect ba tsebe le bona ha re ta ba perfect mara re tla shwa re ntse re Jesu o rata kgalalelo 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 ha bona le batho ka mona ba ka re hloka modimo o go etse phatlalatso pela modimo nna ke sa utlwa ke hloke mo ke be kutlwa jotsa modimo ka mpa ka sala ke le mo ka e bulela ke le mo go hloka batšhaba ka e bolelang seterateng matsatsing ana ha ba sa le ba e bolelang seterateng di Facebook tsa bona di tletse di sila Twitter tsa bona di tletse di sila WhatsApp tsa bona di tletse di sila ha ho sana Jesu a go re nna ke tla ba motšha ya tla sala ke le mo ke tla e bolela marangrang ke tla e bolela seterateng ta e bolela kae o le kae mo ke le boteng go tla tsejwa go bo se phatlalatso e utlwang ke modimo fela bophelo ba hao o go re modimo ke etsa selekano le wena o re ke tla emela pholosona a go re ke tla emela pholosona fela modimo a go bua mantswe ao a utlwang ke modimo fela go re modimo ke etsa selekano gore ke batla go ba Jeremia wa matsatsi a ka ke batla go ba Isaiah wa matsatsi a ka ke batla go ba Numeri wa matsatsi a ka ke batla go ba haleluya mo profita wa matsatsi a ka gobane Jesu Kriste ke morena ya botshelo Jesu Kriste ke morena ya botshelo modimo wa rona ke rapela ka lebitso la Jesu re etsa selekano go mantsiwe ka gore re tla o sebeletsa go batla o thusa re tla o sebeletsa maemo a le monate a le bosula re tla o sebeletsa modimo wa ka o tla sebeletswa ke bophelo ba ka le haeba maobane ke bile ka ga dibe tseo ba reng ga ke tsebe na ke tla tsone ka ra tsona mare ke etsa selekano sa gore nkeke ka shwa ka gara dibe tsena nkeke ka shwa ka gara maswabiana nkeke ka shwa ka gara dilo tsena le haeba no se bona ke ente sebe mare modimo wa ka ke ka hoena ke re nkeke ka shwa ka ba ka ra boemo bona ke tla tsoa ke bolele dintle tsa Jehova 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 ke tla di bolela dintle tsa Jehova ke tla di bolela dintle tsa Jehova ke tla tsoa ke bolele dintle tsa Jehova
As Kingdom Agenda in Christ Church, we humbly invite you to fellowship with us every Sunday at Village Gate. Time from 10:30 a.m. to 13:30 p.m. Come and experience the kingdom of heaven at hand as stated by Matthew 4:17. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Call us on 588-37132 or follow us on Facebook. Journey to Bum. We are pushing the Kingdom Agenda.